Vivian, da vidimo što se krije ispod ove zavjese. Povuci je. Vau. Pa, to je kućica za lutke. Kako cool. I čak su lutke uključene. Imam slatkog lovca na demone. Pogledaj. A ja imam kapućino balerinu. To je sjajno. Počnimo uređivati kuću. Slažem se. Imam paket Pringlesa. Uzmimo čips. Pogledaj kako su lijepi. Želim pokriti cijeli krov čipsom. Super! Sada dodajmo malo magije. Ili preciznije, malo šljokica. Treba ti puno njih da sve zasja. Izgleda tako super. Ne mogu prestati gledati u to. Tako je očaravajuće. U redu, više mi ne treba kist. Gotovi smo s krovom. Vau! Jao, boli. Mislio sam ukrasiti krov marshmallowima. Pogledaj, bit će tako ukusno. Pogledaj to. Sjajno. Jenna, što si još smislila? Pa, imam mačku. Baš kao što lovci imaju. Donio mi je super tepih. Pogledaj, hvala. Stavimo to na zidove kuće. Baš tako. Sada ga trebamo počešljati. Super. Volim to. Ruže tako lijepo mirišu. Divno. Prekrit ću kuću cvijećem. Super, sviđa mi se. Ispadaju tako slatki. Ostaje samo dodati ovaj tobogan ovdje. Onda ćemo odmah ući u bazen s lopticama. Sjajno. I dodajmo malo svjetla. Sada. Moramo to isprobati. Joj, tako je zabavno. Sada ćemo trebati neke oznake točno na vrhu krova kako bi svi znali tko ovdje živi. Pa, smislila sam što želim napraviti na 3. katu. Stavimo ovu prekrasnu kočiju s šminkom ovdje. Dodaj stolicu i naravno ormar za garderobu i pogledaj to, ima toliko kozmetike ovdje. Pa treba mi ja nadograditi svoju šminku. Ovaj sjajilo za usne je tako sjajno. Super! Vivian, tako je cool! Što još imaš? Imam ovu kutiju. To je poklon za moju lutko. Pogledaj tu haljinu. Neka je objesim u ormar. Treba mi i nekoliko torbica. I pogledaj to, moj 3. kat je spreman. Hej, ne diraj moje stvari. Odlazi i ukrasi svoju sobu. Dobro. Počet ću s krevetom. Neka bude ovdje. Zatim, trebamo malo gline. U redu, oblikovat ćemo je i staviti na karton. Nanesimo to ravno na vrh. Savršeno. Sada ćemo dodati neke detalje. Oči, kosu, obrve, trepavice, obraze, rumenilo, usta i nos. Sada stavimo to ovdje iznad kreveta. Ovdje ćemo imati upaljač. Tiger je ovdje! Pogledaj to! Tako je sladak! Dodajmo prekrasnu lampu. Mijenja boje i izgleda kao meduza. Bit će tu radni stol za računalo, nekoliko postera i super, moja lutka može igrati svoje omiljene igre upravo ovdje. Savršeno.
Vidim da moja lutka voli kočiju s kozmetikom. Tako mi je drago. Što Jenna tamo radi? Da vidimo. Vau, kakva je ovo igračka. Izgleda kao mali Happy Meal. Onda će na drugom katu biti kuhinja. Već sam postavila stol i stolice. Imam i neke slatke naljepnice. Pogledaj to. Stavimo ih po cijelom zidu. Savršeno. I otvorit ćemo pakiranje Skittlesa i sipat ćemo ih u bazen. Moja lutka može se igrati ovdje. To je tako zabavno. Super! I ovdje će biti lutka u prirodnoj veličini i tronožac za snimanje TikTokova. Vrijeme je za užinu. Donijela sam ti Happy Meal. Dobar tek. Uzimamo ukusnu mastiku i pravimo hranu za moju balerinu. Ona voli sve slatko. Napravit ću joj ukusni krapno. Ispadaju prekrasno. Baš tako. Sada ćemo dodati i šarene mrvice. Pogledaj, izgleda kao pravi krapna. Stavimo to na stol. Napravila sam i piće i tortu. Ovdje može sjesti i uživati u svom doručku. Dore radimo šajeru još i šri. Stavi to na policu. Baš tako. Dodajmo još jedan portret i naravno imat ćemo ploču za pisanje kredom. Sjedni, kapućino balerina. Dobar tek. I ja ću pojesti tortu. Ispalo je tako ukusno. Pa, mislim da ću na prvom katu imati zabavu. Objesimo disko kuglu. Ovdje će biti pozornica i veliki zvučnik, 2 njih za glazbu. Zabavimo se. Moja lutka pjeva tako dobro. Kona voli K-pop. Plesat ćemo večeras. Pjevat ću s tobom, Dolly. Raspoloženje je pravo. Evo mog mikrofona. Da, ja sam srcolomac. Kako divno. Ali što bih trebala raditi na prvom katu? Tako je. Počet ću s vješanjem jednog od ovih prekrasnih cvjetova. Pogledaj to. Sada ću ovdje imati vrtuljak, bicikl tamo. I stavit ću svoju lutku ovdje. Pogledaj to, imaš svoj mali park atrakcija. Hajdemo malo jesti. Imam krov pun marshmallova. Tako ukusno. Odličan posao smo napravili. Izgradili smo cool kuće. Svaka je ispala tako jedinstvena. Napišite u komentarima koja vam se kuća najviše svidjela. Je li vam se svidio naš video? Onda pritisnite taj gumb za like i pretplatite se na naš kanal. Vidimo se kasnije.